Plank ne mora biti samo na podu, plank može biti i na zidu. Dakle, ako ne možete izvesti plank na podu, to bi bio klasični plank, probajte na zidu. Ali ne sad da stojite doslovce ovako ravno, to nije nikakav plank. Malo se ipak udaljimo od zida i kao da se sad oslonimo, padamo prema zidu, stavimo laktove malo ispod razine ramena i probamo uvući trbuh i probamo raditi izdržaj. Ako nam je ovo prelagano, probajmo se udaljiti još za jednu dužinu stopala. Opet ćemo malo spustiti podlaktice. Tu već mogu osjetiti malo veće zatezanje trbuha. Stisnem stražnicu dodatno da aktiviram još više područje trbuha i srednjeg dijela tijela. Kada završavam vježbu, obavezno oslonac na podlaktice, zakoračim naprijed i izađem iz položaja. Druga, neka srednja lakša verzija, možemo koristiti nekakvu sofu ili kauč. Možemo sa ispruženim rukama biti u ovom položaju, noge udaljimo od sofe i radimo ovakav izdržaj. Malo teža verzija na sofi bi bila da se spustimo ovdje na podlaktice i sada opet udaljimo noge od tijela. Za mnoge će ovo biti već dosta izazovno. I zadnja varijacija, isto znači izađite iz vježbe sa nekakvim iskorakom. Idemo na pod. Postavimo se na podlaktice, noge su iza i sad izravnamo jedno koljeno, drugo, odignemo stražnicu malo u zrak, stisnemo trbušni zid i probamo se zadržati 5, 6 ili 10 sekundi. Nemojte pretjerivati, pogotovo ako ste krenuli sa najlakšom verzijom. Kada završavamo plank, nemojte samo baciti se dolje, nego spustite jedno koljeno, drugo i odgurnite se rukama i polako izađite iz položaja. Napravite ovo 3 puta po 10 ili 15 sekundi ako možete, što teža verzija to bolje, ali krenite sa onom koja vam dozvoljava da nemate nekakvu ružnu bol. Za još ovakvog sadržaja, lajkaj ovaj video i komentiraj leđa ako želiš da ti pošaljem besplatnu knjigu sa savjetima i vježbama za ischias.